Dragi ljubitelji pčela i pčelinjeg rada, a i svi oni koji će to tek postati nakon današnjeg videa, pozdravljamo vas sa Pčelinjaka Paunović iz ovog rustičnog prostora koji mi nazivamo apikomorom. U ovom prostoru koji nazivamo apikomora vrši se jedan poseban vid terapije pčelinjim proizvodima koji mi nazivamo api-inhalacija. Šta je to api-inhalacija? Koje su benefiti api-inhalacije na ljudski organizam i kako se ona vrši, saznaćete u današnjem videu. Dakle, za sam početak, odnosno pred početak sezone pčelinjeg rada, počinjemo i mi sa apiterapijom, tako da jedan poseban vid terapije pčelinjim proizvodima jeste apiterapija, odnosno api-inhalacija. Apikomora, to je ovaj prostor napravljen od prirodnih materijala u kojem su montirane pčelinje košnice. Kao što vidite sa moje desne strane, nalaze se 4 košnice duž ovog zida, nalaze se 4 klasične pčelinje košnice, a ono što možete primetiti i ono što odvaja običnu košnicu od ove, jeste ovo nešto što se nalazi na samom krovu košnice. Šta je ovo što se nalazi na krovu košnice? To je jedna vrsta elektromotora sa ventilatorom na koji je montirano ovo crevo inhalatora. Znači, ovo je klasičan inhalator koji ste verovatno svi susretali, odnosno ne svi, ako ne svi onda većina. Susretali ste se s tim barem u djetinjstvu sa klasičnom inhalacijom. Dakle, crevo inhalatora na kojem se na kraju tog creva nalazi se maska za inhalaciju. Dakle, ovo je inhalator sa jednosmjernim ventilom. Dakle, vazduh koji udišete iz košnice, znači odavde udišete vazduh koji ide iz košnice, ne izdišete ga natrag. Znači, bukvalno taj vazduh izlazi u prostor u kojem se nalazimo, ne vraća se u košnicu. Znači, zakači se crevo inhalatora na ovaj aparat, uključi se u struju, izvuče se ova jedna drvena pločica od punog drveta kojom mi zatvaramo ulaz u pčelinju košnicu i stavlja se ova posebna jedna rešetkica koja praktički služi da usmjerava vazduh koji ide iz košnice u disajne organe. Dakle, kako se vrši sam postupak inhalacije? Sam postupak inhalacije, znači stavili smo ovu pločicu i ovdje imamo jedno dugmence kojima regulišemo jačinu inhalacije. Ono što je bitno za početak da kažem, svako ko se susreće prvi put sa pčelinjim proizvodima, odnosno sa polenom recimo pre svega, jer je najpoznatija alergija na polen, upravo iz tog razloga mi inhalaciju započinjemo jedinicom, odnosno ovaj aparat ima 5 jačina. Dakle, inhalacija se započinje sa jedinicom da bi se na neki način proverilo da li je osoba alergična na neki od pčelinjih proizvoda. Dakle, prislonimo masku klasično na nos, da pokrijemo nos i usta, pokrivamo nos i usta, dakle, sa maskom i ono što možemo da osetimo udisanjem vazduha, normalno dišemo, dakle, nema forsiranog disanja, praktički normalno dišemo. Ono što možemo osetiti za početak, to je taj fantastičan spoj te slatkasto-kiselkastih aroma svega onoga što pčela radi. A šta to pčela radi? Pčela u košnicu unosi, dakle pčela od spolja ulazi u košnicu, znači vratanca za ulaz pčela je s polja, ona ulazi u košnicu, obavlja svakodnevne aktivnosti i izlazi iz košnice. Dakle, sam ovaj prostor u kojem se mi nalazimo nema dodira sa pčelom direktno. Niko ko uđe u ovaj prostor nema dodira sa pčelom direktno, osim preko tog vazduha koji inhalira iz košnice. Dakle, šta inhaliramo? Inhaliramo sve ono što pčela unosi od spolja ka unutra. Dakle, to je nektar od kojeg pčela pravi med i to je polen od kojeg se formira u ćelijama saća perga o kojoj ćemo nešto kasnije govoriti. Dakle, med, polen, propolis kao jedan od najjačih prirodnih antibiotika, pčelinji vosak, matična mleč. To su sve svi ti pčelinji proizvodi imaju specifičnu aromu, tako da mi ono što udišemo, to je jedan spoj, ponavljam, fantastičan spoj svih tih aroma u jednu aromu koju osjetimo i kao miris, a isto tako osjetimo i taj ukus, javlja nam se i taj ukus u ustima koji osjetimo od tih aromatičnih materija. E sad, kakav benefit ima udisanje ovih aromatičnih materija? Pre svega da kažem, inhalacija, sam postupak inhalacije traje klasično 2 puta po 20 minuta, znači osoba se inhalira 20 minuta, zatim se pravi pauza od nekih 10 minuta, pa se opet inhalira 20 minuta.
optimalno bi bilo 10 tih inhalacija u nekom kontinuitetu, ako ne 10, minimum 5, recimo svaki drugi dan ili svaki dan bilo bi odlično da može svaki dan. Može i u akutnoj fazi bolesti, naravno može i u zdravom stanju, to je i poželjno, da se kao vid preventive primeni, ali isto tako može i kad je osoba pod nekom infekcijom. Za početak, kažem, počinje se inhalacija sa jačinom 1, da bi se došlo do 5 kod odraslih osoba, a za decu recimo do 10 godina, 12 godina, obično ta inhalacija bi trebalo da bude jačina sama na recimo sredini nekoj, a to je 3. Kakav je benefit udisanja tih aromatičnih materija? Dejstvo koje imamo jeste dvostruko. Dakle, to je direktan uticaj tih aromatičnih materija na sluzu kože disajnih organa, a to je nos, počev od nosa preko usne duplje, ždrela, grkljana, bronhija i pluća do samih plućnih alveola, gde se vrši na kapilarnom nivou razmjena gasova, a isto tako i ovih aromatičnih materija. Dakle, to je direktan uticaj na disajne organe, gde se smanjuje hipersekrecija, gde se smanjuje alergijski efekat štetnih materija, gde se, naravno, uz pomoć propolisa ima i antibakterijsko dejstvo, znači antiinflamatorno, antibakterijsko, što bi u medicini mi rekli, bukvalno jedno multifaktorijalno dejstvo na ljudski organizam. To je jedna stvar, a druga stvar je direktno dejstvo preko krvotoka, gde ove aromatične materije dospevaju u krvotok, odnosno lekovite, više lekovite, manje aromatične, dospevaju u krvotok i vrše jedno opšte dejstvo na opšte stanje organizma, što podrazumeva pre svega podizanje imuniteta, da bi se organizam izborio sa bolešću. Kod kojih stanja se primenjuje API inhalacija? API inhalaciju može da primenjuje i potpuno zdrava osoba, kao jedan vid preventive, ali isto tako stanja kod kojih se primenjuje API inhalacija, to je pre svega su oboljenja gornjih disajnih puteva, zatim oboljenja donjih disajnih puteva, dakle rinitisi, faringitisi, laringitisi, tonzilitisi, pneumonije, znači sve do donjih disajnih puteva, a to su pneumonije, zatim teška hronična oboljenja kao što su teške hronična zapaljenja disajnih organa, kao što je astma recimo, to su alergijska stanja više, zatim kod recimo kardiovaskularnih oboljenja, kod recimo onkoloških bolesnika, isto tako jedan vid terapije koji apsolutno može da potpomogne izlečenju. Samim podizanjem imuniteta, samim tim se i pospješuje izlečenje. Dakle, ta API inhalacija, to je jedan vid nove terapije kod nas, a i u svetu. Međutim, široko je rasprostranjen. Kod nas se tu nešto kaska sa tim, ali eto, uspjeli smo i mi da idemo u korak sa ostalima, pa sve više tih API komora postoji kod nas u Srbiji i sve više ljudi se fokusira na taj vid preventive, odnosno podizanja otpornosti organizma da bi se eventualno izborio sa teškim bolestima. Za početak sezone, današnji video odnosi se uglavnom na API inhalaciju, a već u sledećem videu nastojit ću da vam prikažem i jedan drugi vid terapije pčelom, a to je pčelinji otrov. Kakvo dejstvo pčelinji otrov ima, šta je pčelinji otrov i šta sve može da izazove u ljudskom organizmu, saznaćete u sledećem videu. A za sada jedan veliki medeni pozdrav sa pčelinjaka Paunović. Prijatno!